Lona ngumkhulu Sigcoko Gwebu walapha eNdasi kulesibovu ngaphansi kwenkundla yaseMthongwaneni. Mkhulu Gwebu bakithi uke wavela kulomsakazo evikini leliphelile la khona bekadze kuyawuthulwa kwekuthi utawakhelwa indlu njengoba indlu lahlala kuyo ingekho esimeni. Le ndlu bekadze mkhulu athenjiswe yona ukuthi utawakhelwa indvuna yenkundla yaseMthongwaneni babethemba Charles Nxumalo. Indvuna yathembisa ukuthi itayicala le ndlu masinyane. Tindzaba letimnanzi-ke tithi indlu yamkhulu seyivele ibonakala ukuthi isetulu nje ngesikhashana lesifishane kakhulu. Lokho kuletha lithemba kwekuthi mkhulu angahlangene endlini yakhe masinyane. Utathi kuphela nabo ubusika lobusetulu mkhulu utabe sekavela ngekhathi. Le ndlu-ke bakithi yakhiwa ngubabe Themba Charles Nxumalo loyindvuna yenkundla ngaphasi kwaseMthongwaneni. Asesimuve mkhulu Sigcoko Gwebu atibongela endvuneni yenkundla ngaloko lemendela kona. Mkhulu atibongela ubeka kanje. Ngiyabonga nje kakhulu Nkosi yami bantu kaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu. Lokhu nje lengilala kuko sekusele kancane kungigqobo. Kulesikhulu la ikhona. So mkhulu wena ngabe la ekhaya uhlala labani nje? Hayi, sengihlala ngedwala. Umfati wahamba ngokugula. Ufika ngale ngamelaphisa kwangiyenga kwento ngathi uyasinza. Ngiyehla ngibuya ngala. Angishayela bathi usuhambile emhlabeni. So kade uhlala naye lakhaya noma mhlawumbe uhlala naye lokuzala? La ekhaya. Abantwana bakhona? Kuhle abantwana. Awuzange sobe nabo empilweni yakho? Angithi kwabulawa le. Hayo mina kumele amako naye usewafa angenayo umntwana. So siyabona-ke naku indvuna yenkundla ngazi ukuthi ithintekile emkhuhlweni seyiyabona ukuthi ufuna yente njani. Yabona seyiletheneke ngesifini lokho kumsebenzi wenza ngathi uqale. Ngothini nje wena mkhulu? Nkosi yami. Ngiyabonga kakhulu nje. Ngiyabonga kakhulu. Ngoba ngisho nje ukuthi le sengilala kuko sekufuna kungigqoba.